Beshimolo jana o go sha go ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thwe go tšwa ka Studio 10 Auckland Park Johannesburg dihlogo ke tšeo. There are issues with regard to Gauteng that have been raised, not only the Veterans League, Women's League, Youth League and so on. So that is why when I was speaking, I was urging members to keep to the confines of the organization. Mongwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula re mokgatlo wa ga botla rarolla mathata a wa tšweleditšego ke league ya bomahlodi bona ba ANC mabapi le go thwalwa ga modulasetulo wa EFF ka Gauteng bjalo ka molekgotlapetiši wa matlotlo provinceng. Go letetše gore mohlankedi mogolo wa maphodisa yo a swatšago go tšwelela pele ga khomišene ya matlanka a tšwelele pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria go SASSA. Go bile le moela wa go pitlagana wa sepetepete mmileng wa N1 magareng ka Polokwane le Pretoria. Bešeng thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rrao ka Stanley Tlalo. Re thoma ka tša gore mongwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula gore mokgatlo wa gabo tla rarolla mathata a wa tšweleditšwego ke league ya bomahlodi bona ba ANC mabapi le go thwalwa ga modulasetulo wa EFF ka Gauteng Kululeka Dunga bjalo ka molekgotlapetiši wa matlotlo ka provinceng league e botšišitše ka ga bokgoni bja Dunga go latela ditatofatšo tšeo di tatetšago leina la gagwe ka Ekurhuleni. Mbalula ba bolela seo ka thokwana ga moketeko wa mengwaga e 47 wa go gopola molwela ditokelo wa nako ya mmušo wa kgethologanyo Solomon Mahlangu ka Mamelodi go la Tshwane. Ka morago ga go laetša go tshwenywa ke go thwalwa ga Dunga, Mbalula o re taba ye e tšweleditšwe semmušo go metla a hlahlwa ke makala a ka gare a ANC. O lemošitše makala a ANC kgahlanong le go bolela dikgotlano tša ka gare ga mokgatlo phatlalatša. Mbalula o re diphapano di swanetše go rarollwa go latela ditshepedišo tša ka gare tša maleba tša ANC. There are issues with regard to Gauteng that have been raised, not only the Veterans League, Women's League, Youth League and so on. So that is why when I was speaking, I was urging members to keep to the confines of the organization because the center holds. We do have the capacity to resolve issues. Mongwaledi kakaretso o be a bolela moletlong wa segopotšo o swarwago ka ngwaga wa Solomon Mahlangu yo a bolailwego ke mmušo wa kgethologanyo ngwageng wa 1970 a na le mengwaga ye 22. What Solomon Mahlangu did and all freedom fighters for our liberation. Solomon Mahlangu, when he was faced with an option of asking for clemency from P.W. Porter, he didn't. He said, my blood will nourish the tree of liberty. Mama, tell my people that I love them. So that is why as the ANC, every 6th of April we are here. Mongwaledi kakaretso wa ANC o netefaditše gape gore mokgatlo bekeng ye o tla thoma ka diteko tša bonkgetheng ba bomeyara pele ga dikgetho tša mmušo wa selegae. We are formally opening the interviews as agreed by the General Council and the NEC that the national officials must be seized with the matter of appointing mayors in the metros and the secondary cities in the country. Mbalula o re ba holofela go tsebiša maina a bonkgetheng ba bomeyara ba mokgatlo ka mopitlo. Go letetše gore lephodisa leo le sa tšwago go tšwelela pele ga khomišene ya matlanka le tšwelele pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria North go SASSA. Go begwa ge ngwako wa lephodisa leo la ka Pretoria North o ile wa phuruputšwa ke maphodisa bekeng ya go feta go kwagala gape gore o golegile le go fetša mafelelo a beke a le ka kgolegong. Lephodisa leo le tšweletše gantši ka khomišeneng ya matlanka yeo e thomago gape ka labobedi go dumela gore e be le yena Mmaditsela magareng ga bahlankedi bagolo ba sephodisa le balatofatšwa ba segongwana sa bosenyi Vusimuzi Cat Matlala le Katiso KT Molefe. Go kwagala gape gore o amega bomenetšeng bja tendara masepaleng wa ka Tshwane go ya le ka dipego nakong ya mophuruputšo wo ka legaeng la gagwe maphodisa a hweditše dithunya le dikolo.
go tse dingwe mokapoteni wa maphodisa wa mengwaga e 53 go golegilwe ka ditatofatšo tša go jabetša lekala la ditirelo tša tšhireletšo dimilione tša diranta. Go golegwa ga gagwe go tla morago ga dinyakišo tša ka gare morago ga ditefo tša go belaetša tšeo di laetšago ge lephodisa leo le ile la šunya nko go lenaneo go mmelantšha tšhelete ya ditirelo tša tšhireletšo ya bopresidente. Go letetše gore a tšwelele pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria go sasa ka ditatofatšo tša bofora. Mokapoteni yeo wa maphodisa o be a fegilwe mošomong go latela dinyakišišo. Bahlankedi ba re a go bomenetša bjo bo tla go gotlelelwa ka lekaleng la sephodisa sa Afrika Borwa. National Commissioner of SAPS has welcomed the arrest and says any member found to be engaging in corrupt activities will face the full might of the law. There will be no exceptions and no compromise. Accountability is not optional, it is a fundamental pillar of our service. Ge maAfrika Borwa a sa ikoka mabadi morago ga go oketšwa ga theko ya dijo le makhura le go leka go tla ka mekgwa e mengwe ya go ikimolla sephetho sa mmušo sa go oketša ditheko tša difatanaga tša maloko a kabinete le bahlankediphetiši ba province se hlalošitše bjale ka seo se hloka go tsebe. Seo se bonwe ke mekgatlo e mengwe go bala le mokgatlo wa Federation ya bašomi COSATU e tshwetše ka mare sephetho sa go oketšwa palomoka ya mašeleng a thekgo ya difatanaga tša bahlankedi ba mmušo go tloga go diranta tše 1,800 go ya go diranta tše milione tee. It is beyond shocking that this reckless decision comes from the same treasury which has cried poverty, attempted to increase VAT and refused to adjust tax brackets for low and middle income workers for inflation for 2 years. Most galling is the fact that treasury gushes sympathy for politicians wanting to travel in comfort, but has only once adjusted the tiny 370 Rand SOD grant for inflation since its introduction in 2020. This callous decision by treasury highlights a budget priority and morality crisis affecting the state, where 4 billion rand is allocated to provide bodyguards for politicians, but only 3 billion can be found for small business development. COSATU calls upon President Cyril Ramaphosa to intervene and reverse this ill-considered decision by Treasury. Mokgatlo wa PAC o ipeleditše go maloko a yona go aga le go bopa botee le go epea kgole le maphaga ka gare. Mokgatlo bo keteka mengwaga e 17 wa go hlongwa ga ona ka motsaneng wa Balasi ka Bishop provinceng ya Eastern Cape. Boetapele bja mokgatlo bo dumela gore botee ke kokwana e le noši yeo e ka le go hwetša thekgo ya bakgethi ge go lebile dikgethong tša mebušo selegae. PAC e hlamilwe ka 1959 ke Robert Sobukwe morago ga go tšwa seripa le ANC. Le ge mokgatlo o na le mengwaga ya go feta e 17 o bontšhitše phokotšego ya maleloko ka lebaka la dikgohlano tša ka gare. Mokgatlo o re o tšere sephetho sa go beela ka thoko diphapano tša yona tša ka gare gomme ga bjale o nepile go hwetša gape tshepo ya bakgethi. All structures must now focus their energy, their resources in terms of the elections. We can do all politics, but if we don't make impact in terms of representation in local government, we will not make a significant impact in terms of changing the fortunes of our own people. Therefore, that's why we're saying that now that's one thing that we must be able to do. What we're going to do as the provincial structure, as the leadership in the province, we're going to provide support because local government elections are happening at a local level. Re sa le amogela ditaba e sa le tša leleme la Sepedi mo SABC 2 re gatela pele. Go bile le moela wa go pitlagana wa sephetepete mileng wa lephefo wa N1 magareng ga Polokwane le Pretoria. Difatanaga tšeo di bego di lebile borwa di be di sepela ka lehlakoreng la go ya Leboa. Se se diragetše nakong ya ge maloko a kereke le ba ya maikhutšong ba gomela morago mafelong a bona go fapafapana. Kgoro ya dinamelwa ke Limpopo e re ka nako ye nngwe moela wa godimo wa sephetepete o ba lwetše go difatanaga tša go feta 2,000 ka iri mileng wa go lefela wa kgorwana ya tsela ya Transcorp. Re lebelela taba ye le tše dingwe tša go ama moela wa sephetepete go ralla le naga. Ka kwa Nail Plaza kwa Limpopo ba le phata la pharakano ba re pharakano e ne le kwa godimo ka dijanaga di feta 2,600 tse di neng di kgabaganya kgoro ya tselafefo ya Transcorp Plaza.
nakong e ntši o hwetše e le gore go traffic ke ntši mara mamotlha ke bona go le peterenyana ka lebaka la gore ya tsamaya. Fa re lebaka kwa Durban, pharakano e tlhotse e le kwa godimo jaaka ba baneng ba tlile malatsing a boikhutso ba boela kwa magaabo bona. Go begwa fa go emisitswe dijanaga di feta dikete di le 16 fa e sale tshimologo ya bokhutlo jo boleele jwa beke. Ditekete di le dikete di le 250 tsa go se latele melao ya tsela le dijanaga di le 150 tseo di ntshitsweng mo tseleng ka ntlha ya go se siamele tsela. Even with the statistics of the accidents that we've been monitoring throughout the province, you can just actually see that the drivers still have that mentality of not wanting to comply with the rules of the roads. Kwa Mpumalanga, tlhogo ya lefapha la pabalesego le dikgokagano le baagi kwa Mpumalanga, John Nkuna, o netefaditse fa go nnile le dikotsi di le 2 tse di masisi go sa le gale gompieno kwa porofenseng. This morning we had one accident at R568 between Falbank and Kwamhlanga around the Camel Spot Bridge, where Kumbi lost control and 5 people were seriously injured and 10 were slightly. And again we had an accident on the N2 between Piet Retief and Ermelo, just about 8 kilometers from Piet Retief towards Ermelo, where there was a head-on collision between a Kumbi again and a SUV vehicle, and 3 people died. Sebueledi sa lephata la sepodisi la pharakano mono Gauteng, Sello Maremane, o netefaditse fa go tlhokafetse batho ba le 13 mo dikotsing tsa tsela fa e sale kwa tshimologong ya bokhutlo jwa beke ya Paseka. Profense e bega fa go nnile le go tshwarwa ga bakgweetsi ba ba latofaditsweng ka go kgweetsa ka lobelo le le kwa godimo mo mosong ono. Between Thursday and Good Friday, we arrested a total of 121 motorists, and on the Saturday it was 119, which makes it a total of 240. Operations did continue late last night and early this morning. We're still waiting for statistics. Bothati ba pharakano bo ikuetse go bakgweetsi go nna kelotlhoko le go latela melao ya tsela fa ba ntse ba tsweletse ka maeto a go boela kwa magaeng a bona. Ba lekala la taolo ya mellwane ke Border Management Authority ba tswela pele go lekola diketekete tša baeti bao ba tshelago dikarolo tše mmalwa tša mellwane ya kanageng. Seo se direga nakong yeo maikhutšo a Paseka a fihlago mafelelong. BMA e tla fetša ka kgato ya mathomo ya lesolo le go fihla ka la senyane kgweding ye. Ge le mokomišinara wa BMA ngaka Michael Masiapato o hlakišitše taba ya go thupša ga bese yeo e bego e nameditše banamedi bao ba bego ba sena mangwalo a maleba go ba ka mono nageng ka Bloemfontein go la Free State bekeng ya go feta. Ba tsaya maeto ba gorogile mo bosigong ba Sontaga mme mo mosong wa letsatsi lwa ntlha la go boela morago la thulaganyo ya bothati jwa tsamaiso ya melelwane BMA, palo e kwa godimo ya ba tsaya maeto kwa Beitbridge ba ne ba ngongorogile ka tsamaiso e bonya ya go baanela thuso kwa molelwaneng. My experience is very bad, I'm not going to lie. I would have preferred a flight because going there I used a flight and now I wanted to travel by bus, and this is the situation as you can see. This is what we're dealing with here. It's crowded. We have been here since from 10 o'clock night up to now. No action at all on the ground. They are not even stamping passports. Kabagare BMA e dirisana mmogo le sepodisi go batlisisa morero wa bese e neng e tletse go feta selekanyo e kgabagantseng kwa Beitbridge e ne ya emisiwa kwa Bloemfontein. Mokomishinara wa BMA Dr. Mike Masiapato a re baditšhaba ba le 32 ba ne ba sena ditlankana tse di maleba. Masiapato a re mokgweetsi o tshwanetse go rwesiwa maikarabelo. The reality here is when it entered the country and then ultimately got intercepted in Bloemfontein, it passed through Limpopo, it passed through Gauteng, and ultimately it was in the Free State. Now the issue is we cannot necessarily be accountable for the 32 additional people that the bus driver picked up along the road inside the country. He might have picked them up in Polokwane or in Joburg or wherever he picked them up, and ultimately was in the Free State. So what we are trying to say is there are no people that came here at the port that were processed or that actually jumped the border and entered the country illegally. Letsholo la go fetisa bayameto le solofetse go fedisiwa ka labone. Ke Katlego Nyoni wa di Kansas SABC Beitbridge Border Post.
Lefase le beile leihlo la ntšhošo go lesolo la sehlopha sa Artemis 2 go leba ngweding. Seo se hlathile bjalo ka leeto la monnabo o mokopana go leba ngweding. Sehlopha sa ditsebi tša lefaufaung go tšwa ka United States le se tee go tšwa ka Canada di nametše sedirišwa sa Orion sa NASA go leba lefaufaung bekeng ya go feta. Tiragalo ye e hlathwa bjalo ka yeo e seng ka go ya bonwa. Artemis 2 ke sehlopha sa mathomo sa NASA go leba ngweding ge e sa le leeto la mengwageng ya go feta la Apollo 11 la go leba lefaufaung. Leeto leo le jele $3 tše dibilione tše 93 tša Amerika. Le e tla ba leeto le legolo historing ya NASA ka go etela ngweding. Ge ba tla be ba le lefaufaung ditsebi tšeo di tla etemogela go širega ga ngwedi ga metsotso ye 53 ntle le kgaotšo e le go maetemogelo a ka se bonwego mo lefaseng. Ditsebi di re leeto le nepile go lemoša badudi ka seo se diragalago marung lefaufaung. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntlo la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Re sa le amogela. Industry ya mmino ka Afrika Borwa e lahlegetšwe go latela lehu la mohlami gape le leloko la sehlopha sa mmino sa Ladysmith Black Mambazo Albert Mazibuko. O bile karolo ya sehlopha sa mmino wa Istrathamia seo se thupile go difoka tše mmalwa tša Grammy ka ngwaga wa 1969 gomme ebile leloko sehlopheng seo mengwaga e 55 o hlokofetše lehono ge a na le mengwaga e 77 morago ga boletše jo botelele. Molaodi wa Ladysmith Black Mambazo Xolani Majozi o mo hlalositše bjalo ka kokwane e bohlokwa ka go thuša sehlopheng seo sa mmino leetong la sona la katlego. It's quite a sad day for Ladysmith Black Mambazo and Mazibuko family because Ubabu Albert Mazibuko was one of the strongest pillars of the Ladysmith Black Mambazo. I used to call him a walking encyclopedia because he was always there to provide knowledge and guidance on how Ladysmith Black Mambazo can best preserve the legacy of Isithathamia and Ladysmith Black Mambazo and stay rooted to their culture and heritage. So he represented a very important component that drives the journey of Ladysmith Black Mambazo forward. Pagešu di fela mo gopola gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tlalafatša ona ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi Mashibo Kganyana. Bešong bošego ke tau go tla re go sa ra hlolana gabotse. SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegombo a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretše jwang ge re lebelela gona fase go la Eastern Cape go bonagala go tla ba gontši di kgonagala tša dipula godimo la re tsenelela gona godimo go la KwaZulu Natal re lebelela gona Mbombela go tla ba gontši go ne le mesarasarane go tsenelela gona godimo go la Limpopo go bonagala go tla ba gontši go pepile maru re tšwela pele jwale le tšona go la go sasa ge re lebelela jwale re bona dipula tšela di santšane di le gona ge re lebelela gona Northwest re lebelela gona Gauteng go tsenelela gona Mpumalanga go bonagala dipula di tšeng di le gona ka diperesente
tše masometšhelela ge re lebelela gona dikarolong tše dintšana go bona go tla be go ntše go pipile maro re tswela pele jalo le tsona re lebelela go la go sasa go la gauteng go bonagala go tla be go ntše le kgona go le tša dipula re lebelela gona Pretoria ka tše 30 Bronkhorstspruit le Springs ka tše 20 re lebelela go la Limpopo go la go sasa ge re lebelela jalo le gona go bonagala go tla be go ntše go fiša dikarolo tše dingwe di tla itemogela Msarasarane Thohoyandou ka tše 23 re lebelela gona Polokwane le gona wena le Seshego le Moletši go bonagala go tla be go ntše go apogile Mokopane le ga Mashashane ga Sekhukhune re lebelela gona wena Diphagane Mamone le gona ga Phatla go tla be go ntše go ruthetse go ne Msarasarane Bekasfort ka tše 20 go province ya Mpumalanga go sasa le gona re lebelela jalo le gona go bonagala go tla be go ntše go pipile maro Mashišing go tla be le kgona go letša dipula re lebelela gona Carolina le gona Emelo re lebelela Secunda ka tše 23 go province ya KwaZulu Natal go la go sasa re lebelela le gona go bonagala go tla be go ntše go pipile maro go tla be go ntše go ruthetse ka dikarolong tše dintšana re lebelela Richards Bay re lebelela gona Pietermaritzburg go tla be go ntše go ruthetse ka tše 20 re lebelela Eastern Cape go la go sasa le gona re itemogela gore dipula tše la re boletšeng ka tšona di tla be dintši di le gona re lebelela gona Maletswai ka tše 24 Komane 23 kwano Joli ka tše 26 go provinceng ya Western Cape go la go sasa re lebelela jalo le gona go lebelela gona re boletše gore tla be go pipile maro bona go tla be go fiša kudu go la Vredendal ka tše 33 Beaufort West ka tše 25 Riversdale gona ka tše 25 go provinceng ya Freistata go la go saga Northern Cape re lebelela jalo go sasa go bonagala le gona re tla itemogela Kurumane go tla be go ntšena le pula ka tše 27 Kimberley ka tše 27 re lebelela Springbok ka tše 29 re lebelela go la Freistata le gona go sasa re lebelela jalo le gona go tla be go ntše go ruthetse re lebelela Bothaville Kroonstad le gona Frankfurt le gona go tla be go ntše go ruthetse re lebelela gona wena o leng ka Northwest go la go sasa re itemogela le gona go tla be go ntše go ruthetse re lebelela wena o leng Rustenburg le gona Mahikeng gone le kgona go letša dipula re lebelela gona Vryburg le gona ka re kgona go letša dipula go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko